Pošto imamo još minut do kraja, ja bih samo voljela da mi kažete, nekoliko puta smo izveštavali o tome, GMO, zna se na kojoj ste vi negde strani, šta će se desiti s tim? Meni je drago što sam na toj strani i što ću ostati na toj strani i drago mi je što imam posljedice zbog takvog zastupanja tog gledišta. I ja mislim da je perspektiva Srbije jedino na strani onih koji su protiv genetički modifikovanih organizama. Što je 110, je li tako, opština ste rekli? Skupštine 110 opština i gradova u Srbiji koje pokrivaju teritoriju, 3/4 teritorije Srbije i na kojima živi oko 85% ukupnog stanovništva, već su se izjasnile protiv genetički modifikovanih organizama, donosi deklaracije. Ostaje sada otvoreno pitanje ko se od političara, pod znakom navoda, prodao, zašta da izvrše izmene u skladu sa interesima multinacionalnih kompanija. Tako je. Gospodine Ševarliću, mi se nadamo da ćete uspeti da se izborite za ono za što se borite. Ja sam ne, ali svi skupa mnogo, jer to je u nacionalnom interesu, a osim toga i sa aspekta prehrambene bezbednosti vrlo značajno. Hvala vam mnogo. Dakle, trebalo bi da znamo šta ostavljamo i generacijama koje dolaze iza nas.